lapho ngithume khona Nkosi kubantwana bakho abayingcwele. Ngicela ke Thixo odalayo nowangidala ukuba angiphe lokho ekufanele ukuthi ngikukhulume abantu bakhe. Awazi Nkosi ukuthi mawuthuma umuntu azenzele yena, kodwa nxa uthuma umuntu wena Nkosi omtshelayo ukuthi akathini abantu bakho. Ngiyacela ke nami ngiguqile phambi kwesihlalo somusa ukuthi uNkulunkulu angibheka ngithanda. Yeke abantu nokwelulekwa bantwana baseNkosini, luleka uJehova bese ngenamngani. Wathi Ngcobo angithandi ukuba umuntu uma ngimthumile asole bese lokho ekhulunyiswa. Wase sethi kodwa mina umsebenzi wami munye, ukuthi ngibonga amazwi ngimuphe isibusiso. Kodwa wathi mekhuluma kanjalo ngase ngibone uNkulunkulu ukuthi ukhona ukungitshela ukuthi uyobamba ngosuku lwakhe. Ngoba kuyenzeka masiguqula sikhulume kakhulu size sikhohlwe bese suma abongamazwi sicabanga ukuthi thina leya ndoda eyabizwa yasolwa kwathiwa ngiyithini mhlawumbe kwagcina ngayo. Kodwa uthe bekhuluma uNkulunkulu phambi kwami ngabona ukuthi akuqinanga ngaleyo ndoda. Ushembe wakubuke wenza konke bathi baphuthuma balekelele bathi bakuyambona ukuthi wenzani, athi ngiyekeni. Abethi yekwa ngoba engaphinda kwenze lutho. Uthi wena ngokwazi ukuthi uyena obone ekugcineni kwabantu bonke. Indondo ushemba nethemba layo ukuthi abanye babona bagcina la, kodwa yena umbona kodwa bese ekugcineni bese nixoxa indaba yenu. Ukube besazi bantwana beNkosi bengofuna sikulandele nomyalelo onokenjalo hamba usixwayisa ukuthi uJehova yesathu, ngoba akukho nakuthi khona uJehova uyajwayela. Kodwa zonke lezi ncwadi mase ngiyifune nje kusiqala lapha la ngiqale khona ayike akajwayelwe. Kodwa incwadi zonke ezila mawuqala nje lapha ku-3 la ufunde khona ubuye uhlehle uzozakala emthandazweni wokulala uphinde uze eBhayibhelini kuthi Deuteronomy 10:20 to 21. Mhlawumbe angifundele ungasangifundela kodwa ngizobe ngihlalele Sabelo sa 47. Yesu
kwasekuseni ikushiye nomyalezo ethi ngizobanjwa. Inkonzo nje ngisale naye ekuseni ingitshela ukuthi ngizobanjwa kulo mshado bengikuwo. Yabuye yabuza futhi ukuthi ngibetheni. Oyo kwasathathe ngithi sekuphelile. Yathi ngibetheni. Kanti inkalo yahlaba yahlekisa. Yakhuluma ngendaba enkulu, yakhuluma ngenhliziyo. Inhliziyo ikiphi umuntu athanda kahle. Wasinda umshado lathi liyoshona ilanga. Waqhamuka indoda eyafika yabuza yaqonda uSibanibani. Yathi ntombi yasemalini ngabe njengomuntu uyamthanda uSibanibani na. Ya kuba khona naye gcina ntombi ubona ukuhlakahlaka nodadewabo, kuba ukuhlakahlaka nodadewabo beyicija ikali itelembele enkundleni. Itelembele enkundleni izilithathu ilibeke phansi lithi lidike. Ithi umuntu uyamthanda kodwa angakapheli insukwana. Uyenza abantu inhliziyo seyikhambile yafika abahlukanisa abantu. Uzokujoba mahlukene. Bengasabizwanga laba bantu naleya mhlobiso ekwakuhlotshiswe ngayo egcekeni. Nalezankomo ezayithotobele egcekeni zagwazwa. Nalezia mbuzi nabo bonke kwakukhona. Nezitambu namalasi noshati nabo bonke. Ya, ansabizwe. Yonke loo nto ayisanda kimi. Yini kuba yinhliziyo. Hey madoda. Yunake. Uyifunde lapha eMakhosini. Ayifunde lapha eMakhosini oqala 8 verse yakhona ka57. Ngoba namanje akekho ongasiza uJehova kuphela. Amen. Akekho ongasiza kulezi inhliziyo maNazaretha eSizwe. Ukuthi phela siziboshelwe kuye. Ngoba noma sekusosontweni phakathi. Inhliziyo ayinandaba ukuthi kusesontweni kodwa inenzondo izondo omunye umuntu. Ayinandaba ukuthi kusesontweni ineyibamba indaba ezenzeka izolo. Noma ngashiyana kuthweni umuntu azishaye phansi kodwa umuntu inhliziyo yakhe izomtshela into emtshelayo. Uthi okade ekhuluma ekuseni uthi kucelwa yona lapha eSangweni. Ithi akucelwa umenda, akucelwa golide, akucelwa lutho, ithi kodwa kucelwa yona inhliziyo ayingene. Mayingena ngaphakathi ifike ivumelane nemvumelwano kaNkulunkulu. Kunaka bafowethu ekasho batafuna. uJehova uThixo wethu. uJehova uThixo wethu. Makabe nathi. Nkosi yami makabe nathi. Njengoba wayenabo okhokho bethu. Okhokho bethu kwangenje. Wayenabo. Makangashiyi uJehova. Makangakhohlwa yithi sibantu bakhe. Ukuze adonse inhliziyo zethu zibheke kuye. Ukuze adonse inhliziyo zethu zibheke kuye. Sihambe ngezindlela zonke zakhe. Sihambe ngendlela zonke zakhe. Sigcine izimemezelo zakhe. Sigcine izimemezelo zakhe. Sigcine 21 baba. Sigcine izimemezelo zakhe. Nemiyalo yakhe. Nemiyalo yakhe. Yebo wasilapha abantwana benkosi.
uNkulunkulu adonse inhliziyo zethu ubheke kuye. Sabe ngendlela zakhe. Uyamesaba uJehova uThixo wakho. Uthetha noma ke lo 10 verse 20 uyayeleza ukuthi mawulapha uyothi mawufuna ukukhonza ngenkolo uhambe kahle into yokuqala uyomesaba uJehova uThixo wakho ngeke uJehova uThixo wakho umjwayele njengogogo wakho ozalima wakho umkhonze yena masumesaba uJehova uzokwenza njani ukhonze yena unamathele uye phinda unamathele kuJehova ufunge igama lakhe naye yena ungubusiswa kwakho yena noqobo lwakho uyisibusiso kuwe uThixo wakho okwenzele lezi zinto ezinkulu nawe zaziyo ebanga ukuthi ube nawo ufake ingubo emhlophe yingoba kukhona izinto uNkulunkulu akwenzele zona ozibone ngamehlo akukho la uzunywa khona lapha ekhaya uNkulunkulu vela uthi nje diki akunike into uhlala uye ngala ngokumesaba abantwana benkosi uNkulunkulu yena ukwangibiza ebusuku besishaya la mangithi ngiyeza sekunyama ngabe phambana nenyawo angaze ngone lapho mawubiza uNkulunkulu ufuna la uzisesha wena ukuthi ngone uNkulunkulu akathanda abantu ngeza ngingaboni ukuthi ngasekhuleka angiboni sekunyamana namehla ngingenile ngenyova awu ngathi sengizwe nje hayi wasa usethi uNkulunkulu kimi mangifika nami uNkulunkulu umfundisi wakithi umzulwini manje ndiyafika nami umfundisi usethi-ke baba ngiqala nje ngiqhamuka ukuthini kukhona indoda engibalekayo awusho saba ngaphi ngithi mina nkosi yamakhosi akukhona lutho nkosi elibanga uJehova uyabalekela uJehova uyesabe namhlanje ngisasho njalo ukuthi uJehova uyesabe amen ungayikhohlisi ngayo yendisaba noma bethiwa uyabuye yendisaba phakathi kwakho naye kodwa mawungafuni ukulimala kodwa mawufuna ukulimala bhukuza la uzoyithola lento yifuna bawethu ziyatsho imboki zithi le isengenamngala injobe igadile injobe ilusile izindle nobe ikhulu igama laNkulunkulu kwenziwa imisoko ngeke ngathi eyithubele edlule ngathi ngibona abafundisi bathi njalo makuyiphepha ngihambe yobhasoba ukudla kuyaziwa ukuthi kuthathwa abantu mangifika lapha ngifike ngihlile ngangengedwa sasitshela kwano nombangela umtshalo wasehomisi sifike sihlile lapha sikajwayele kwama sijwayeleka inyama izophuma kanti kuzongena obaba abefundisi abanye babefundisi angifuni abefundisi bonke abanye babengena uma befika bafike babe ngenyawo baboni kanti lapha emsamo kuhleli ubhudi uhleli phezu kwajaji wensimbi lapha phezulu yasemsamo mawungena nje ufika ubone thina esizingane
Abeba ngenyawo bathi inyanga waphendula igama elilodwa lapha phezulu ngasemsamo abantu bemadoda akubona ethempelini ngavela phansi ngethuba ngathi ngibekwa bengasekho endlini angisho mina ingangidida kanjani indaba ukuthi uNkulunkulu lo owelapha phezulu ngomhla ka-3 yini ingangidida ngoba ngiba naye lapha kulawundi wenyanga angisho ngangimjwayela ngalokho ngavele ngine ngokuphakamisa isandla ngwenzokhoba la bese uyimayinde kahle wamonga zimayinde konto ozoyithola yini bo manje engabanga ngidide ngoba noma sekulapha phezulu ngesikhathi ihlakaniphi zakho umsebenzi zakhethana zodwa zona zaba ngamuklophe zakuhle umuntu waxoshwa nje kuqala kusuka kuqala kwaxoshwa mina kwathi ungcobo zambona zinkomo zonke inkomo ezizofika zingcobo zonke ziyofa lozo ziyobulala wabeke sekuphumile bakhethwa nabanye baba kweminye imisebenzi yokubheka izinto engatheni kanti kuzosala kwenzeke kwathi abanye bafana-ke ebesebenza nabo kwathi abanye abafana besebenza nabo baba nesibili bafike baya nabo umpatosha nabasifuna ukubona iprogram letha bashina wayikhipha iprogram masithi siyafika inkosi yesizwe samakada ayimukeli akuyona emukela kodwa amakada yofakwa egcineke kukhona nomuntu okhethe wathela uzokungena esizweni senkosi bafika abantu abafana baqondisana ngoba bathi lokho akuzoba nje akuzoba nje lokhu kuzocisha lokho kuzobhalwa nje ilonto nje ayithistile kwathi makulunga lonto zakhala kwathi nje makulunga lokho zavele zakhala Yezevuma Easy.
ngoba uNkulunkulu khona nange pulpit lapha ekhona. Amen. Ulinde ukuba abantu beze kuye bazothi magula kuphi. Fane sifuthi uNkulunkulu asazi basiye ngobili. Usithatha sihlele ngomuntu. Nokuphila kuze umuntu ogulayo uye akunike ukuphila. Ngawo nathi sifanele ukuba wazi ukuthi ozawe bahambe kanjani kule field okuyo. Khona abantu bethi thina sakamnalutho. Ngekuzobashukela bathi abakamnalutho bo. Kanti ubani iselelesi? Bazali iselelesi. Wazi kulangeselelesi. Usalungile. Usalungile nasafuna uhlale nje ungabi into oyilungisayo. Thina bavakela nje banakala kuthina. Ngeyilanga nengathi nyakwe indlu lapha. Yizizwe seyihambile uzawethu. Ngafika ngabona ijazi phakathi kwamajazi elithungiwe. Elingangumvakelo akazagxotha umbhalo ngale ekhaya. Akazagxotha umbhalo ngala lapha ekhaya. Kuba velele ngale lokuzokutambuye watambothi khona lo sayisi. Ngabona lo sayisi umbhalo akazagxotha lapha ekhaya. Ijazi elincane. Ilanga vele ngabona usazoba nzima kodwa bavangeli lelo jazi sasingekho lithuba kodwa kufuneka siyele uNkulunkulu ngoba nazona izinto zesona hayi uNkulunkulu ngapha bobaba bayazi ngentanta bayazi kodwa into kakhulu ukuthi sihlala phansi izinto zilandelane zibe ningi bese unakala umsebenzi kaNkulunkulu. Woniwa yini umsebenzi kaNkulunkulu? Woniwa yini umuntu wawona kodwa ngobewona phakathi kwethu uNkulunkulu uthi zifaka nguye. uNkulunkulu asikhumbule kodwa. Njengoba silapha yoThixo asikhumbule. Ikuthiwa lenkolo la ekhaya bawukhonza uNkulunkulu wamkhonza ukunakekela. Njengoba bawukhonza uNkulunkulu la ekhaya wamkhonza ngokukhuthala. Mawukhonza uNkulunkulu la ekhaya wamkhonza ngomesaba umkhonze ngokukhuthala ukhuthalele izwi lakhe. Angazi-ke noma siyakwenza khonza uNkulunkulu umkhonzo usaba. Masilapha abantwana benkosi ngaba zikho zonke idumo ekade ikhulunywa umkhize ube sinalo uvalo. Manje asinalo uvalo siyakhohlwa thina. Namangena nge siyaliwe sahamba siyazi inkonzo kodwa sonana sesingasayazi. Sokuthi sihamba siyolala sobe sesiphinde kaningi noma nje kukhulunywa. Kushona singakwenzi. Izinto ezonakala kakhulu kithi. Sibhekela safuna ukuba abantu ngenjumbana. Kodwa kuyasikhulunywa okuningi. Waba xoxa umfundisi ekhuluma ngendaba enzeka ngakubo. Ethi kwakukhona umama owayejwayele kakhulu ukuthi bangene izinkukhu zakamakhelwane wakhe. Azibambe azithatha iqhushuze ngesipeleti amehlo. Wayenza lento wazwakala sayicashisa ngisho engane bayifundisa.
zayibona ingane yaze yabuza ingane ikwazi ukukhuluma yacela gogo badebo kwenziwa yini mongeni inkukhu zakagogo usibanibala ufuna uzihlaba amehlo wena ngesiteleti wakhuluma unganabi umuntu omdala wathi hayi into ehlupha yenziwa nje into ehlupha yenziwayo kanti uzakhona ngelinye ilanga ashiye ingane kushiye ingane lapha ishiywe ngale ngane yakhala ingane yathi ifakwe ithithi yangalivuma yathi ifakwe ibhodlela yangalivuma yalele ikhalile yase ingane seyikhumbula yahlupha le ngane yase cabanga ukuthi yahlupha le ngane into ehlupha utheni gogo shaka ngesibeleti amehlo kwabo ufuthi isibeleti yasidonsa yabuya naso yayiqhushuza ingane iqhushuza ngemfundiso yomzali ngakithi kuqala thina yayithi Soul Brothers zokhuluma ngemhlabeni kwabo ithi sibongile muswani lusuku mntana ithi izolo bekhuluma wabo namhla seqale wena ubani uqalile mongla uba uqalile sibongile musuhambe busuku mntana izolo lobu bekhuluma wabo namhlanje seqale wena izinto eziningi ziyeqala abantwana benkosi singabazali siyikhale phambi kwengane ingane mase seyifundile kube ngathi ifundiswe ezinye ingane ngathi ifundela ingane kodwa ngikucelayo hlobo ezinhle enkosini asiye uNkulunkulu asondele uNkulunkulu usilindele wale sesiyakele yosho umphimbo kadushe bayizona zihle indlela zingaka zivulana umsebenzi kaNkulunkulu siqaphele ukukhuluma abantwana benkosi ukukhuluma nje uzokhipha izwi umdala ulikhumbule ukuthi uthini wakhuluma insizwa la ngithi khona yayikhuluma kulona le thempeli layikhaya ithi wathi yasemanimoto ithi wathi kuphethe inkonzo yomfihlo umqwala ilele indoda yomuzi lapha emseleni iyasho inkonzo yayiphethe uzakwethu uMaMzungu nayesho uthi yasho inkonzo uthi wasezevele eqhamuka ikhalafa ngemnyama bashila babeshila yayiqondela nalafela ngela phasole bhokisi ndahlala wasesema esemushumayela uzungu esehlabelele esekhweba ngesande ushika idudula imalazi ayihambe ngeyabaqala umsebenzi ingahambisela bayiphushane beyigobeleza ngezinto yazi yaphuma uma iphuma injinje eqekelele emnyango kwasengena indodakazi yangena ijini indodakazi eganile yathi ifika icela ukhuluma umphathi wenkonzo uzungu eseqala ukuhlabelela waseyiphumile ikhalafa eseqala ukuhlabelela kwinkonzo iqhubeka yafike yaphakamisa isandla indodakazi yana ekhaya eganile ebuye emzini ithi ngiyacela kancane ithi ngithunyile wasesevala umzungu yathi njengoba ngiyala angibona mhlawumbe ngiyakwazi ukuphumelela namhlanje kodwa kufika ubaba ebusuku wathi angiphuthume engakangeni phansi umhlaba ngize lapha
ithi le ndodakazi ubaba kwindoda eyayibanjwa ngapha nangapha ngiyacabanga ngisho kahle mashona niyangizwa kwakuyindoda ephethe ngapha nangapha kambi hayi kahle kwaphuluza azinto le kakhulu yayibanjwa ngapha nangapha ithi inkosikazi saphelelo ithi wena awuyeni umuntu iqhalaha wena lemalasi emthuka kanjalo ithi le ndoda lo ntaba yangeza ngaphenduka ngaba yinda ithi kushuthi le xaphela lingena lapha kwawuye enqola kuba wokujiwe lapha ekhaya webo mama banga abantu asebephenduke amakhala belizwa banga umyeni wakho sewumuntu kangibuza lo mnganini ngibuza lo mnganini ukuthi usewumuntu yini makwenza ngoba ehambe emhlabeni ngeke inume umfihlo uqale passport ufuna imbuzi nenkomo kuhlawule njengathiwa le ndoda yaza ufika ngo-8 ebusuku ngoba kwahlala lapho kuyofuna insipho nemizamo ukuthi uguquke nomuntu abuye ebhovini azoba yindoda lapha ekhaya baningi abantu ekuhlatshwe inkomo kuhlatshwe imbuzi wenziwa yonke into bangatholakali kanti sebenzinye izinto uNkulunkulu asikhumbule alikhumbule bomama noma nithukuthele kodwa ningenzi njani abaseFesu 6 4 verse 1 verse 21 abaseFesu 4 Kosinami Angibu Imoa abeseFesu Thuthelani bomama zingane zakwethu nani bobaba ngathuta ngibona wanami yanibona nesipunu
Thukuthelani kodwa ningoni. Alingashoni ilanga nolanga lwini. Alingashoni ilanga abantwana benkosi sithukuthelelene. Ngiyizwa abantu besebenza ndawonye nale fielding la sikhona uzwe betasizwana kungazi ngobani. Ngoba yasho inyanga yezulu yathi ningayibanga into engayazi ngesiyoneni. Ningamniki usathane indawo. Singamniki usathane indawo. Verse 29. Akungaphumi nali emlonyeni wenu izwi elingcolileyo nalinye. Kodwa kube akube yilelo elilungele ukwakha okufaneleyo. Akube yilelo elilungele ukwakha okufaneleyo. Ukuba liveze umusa kubo abezwayo. Amen. Ilo ndawo bantwana benkosi esinengane ukuthi siyisebenzise noma sihambe ngayo ukuze kulunge. Indodakazi ngathi ukushona kwendaba iphendulwa ukuthi ayibuyele esimeni sayo ngoba okwamanje ingovu elabonwa ngamehlo yakhe umuntu nje ngesikhatshana ekuthukuthele ngeminithi wavela wathi angigananga mina azatwaka lindoda waga lumuntu wazi wasile eduze kwakhe waphinde bafakana nezinto la bafakana khona bakhuluma namazwi amahle kwaze kwavela abantwana kodwa namhlanje akaseni umuntu useyingqanga. Ngiyabona nokukhuluma kokuthukuthela sokuyani ukuthukuthela sokwenza njani phela manje na kwaba ngaphezulu kwendleko indleko zomngcwabo namhlanje ziningi zikhulayo kodwa kwaqhamuka ezinye indleko ebezingenasidingo sekuyolungiswa nomuntu ngoba ngaleso sikhathi kuphuma lenhlamba kwaphenduka kwaba ingqanga. Usinika indlebe zethu ebisethu yangu ngiyibona umuntu onikeza inkonzo akhohlwe yacela Nkosi uba ngiyime Jehova lo msebenzi Nkosi wakho ngithandile nje wathi ufuna ngibusise ngawe ngiphile namhlanje kodwa umsebenzi wakho bona isikhathi esiqhubekile ngiyambona umuntu ephethe inkonzo enike uNkulunkulu athi anongibamba bawoni bezinkonzo usuyazi fake iwashi ubheka isikhathi ungalonto bantu abantu ozobaba uyamdayisa phansi kwabantu ukuthi angikubamba ukhuluma kahle ngibambe nemdlulo ongibamba afunani uzenza umuntu ogulayo bona masefika isikhathi ume ngoba unikiwe uNkulunkulu. Ngiyayizwa into bantwana benkosi ngiyabonga kakhulu ezulwini ngiyabonga Jehova khumbule Nkosi yamakhosi khumbule nabazali bami nomndeni wonke wakithi beka Jehova amen.